ukuphatha banganje makheke useseletha kwesamntoni partner wakhe asaselebrate very Christmas so zinjani zoso lapho Siyakhulu ba njalo sayibonga inkosi lawa Zamba kahle zoso mfowethu la. yadelela lo inkosi bahlabane nje nawe Hawu, uyani hlaba balawulani kuko Hlaba udle. hlabuhle Hlaba udle Peter. Hlaba udle. hlabuhle Peter Hlaba udle. ileyo ke bosesha Ngiye ngezwe omunye lovuyo kuma comments ebuza ngendaba yengulube ufisa ukuthini kuyena uthe why nidla ingulube bazalwane isilwane esingcole kangaka ufisa ukuthini ingulube okokuqala njena andinothe singcolile because into eyadala nguThixo yabo okwesibini into edasitye izwi lithi xa ngaba into engena ngomlomo iphinde iyophuma ngasese into into engcolisayo into equbuka enhliziyweni iphumisele imenza ingqambo kumuntu ontweyo so into edasitye thina ngenxa yezwi lithi ekutyiwa yongena ngomlomo ukuphuma ngasese ngamanye amazwi akungcolisi into idla kukhona into engichaphazela kuko eyo into so yiyo ke lento lena sityayo sidumisa inkosi yethu kuJesu Kristu nangale ngulube lena njengoba siyabonga hayi kuyezwakala ngiyabonga kakhulu mfowethu amen